Ek gaan eers vir julle 'n video speel, dat julle kan kyk wat hier aangaan. Ek wil hê julle moet asseblief tot regdeur kyk. En dit is 'n redelike lang ding wat ek gaan praat oor vandag. En ek wil graag hê, julle moet rarig dwarsdeur kyk en julle opinies lewer ook, asseblief. This is the most overt demonic activity I've ever seen chronicled in the national news. I've never seen anything like it. I'm going to show some disturbing images. This transgender dude, now remember, he's targeting Christian children. Look at the things that are written on the gun clips that he used to kill Christian children. So you got here, for the children. Go to the next one. He wrote on it, "Where is your God?" Okay. Go to the next one, "Israel must fall." So we're noticing a pattern here. Okay, this is a person who is feeling not gendered, non-binary, whatever you want to say. Interestingly, in the Bible, guess who is not gendered in the Bible? Angels and demons. They are non-binary. They are gender fluid. They're targeting children. They're targeting Christians. They're targeting the land and the lineage of the Lord. Well, this is starting to sound a little creepy. I wonder what's going on here. Go to the next one and look at what this dude was using for target practice. It's literally a picture of the crucified Lord. Now let's go a layer deeper because it gets a little creepier. This is the next one, is this drawing that he had in his notebook of him looking in a mirror with a demon looking back in the mirror, and then there's all this writing, and this is a translation of the writing, and the translation is, "Who? When will this end?" So you have a tortured person, an oppressed person. "Help me. I don't want to. Help." And then what's the demon say back? "Kill yourself. Kill." Listen, bro, sometimes the greatest argument for the existence of God and the truth of Christianity is the very obvious existence of demons. That's that right there. It's literally like somebody opened the Bible and went, "What do demons do?" And then they did that thing. So every Christian should see this stuff and we should go, "Hey man, I know exactly what that is." The book of Ephesians says, "Our battle is not against flesh and blood, but against principalities and powers and spiritual forces of evil in the heavenly realms." And then it says, "But greater is he that is in you than he that is in the world." This is the most overt. Nou, die volgende is, ek het hier gekomment op Willem Petzer se video van die reënboogmiete, bring ons nêrens, en ek het gesê, ek soek Christelike nasionalisme, en hierdie ou het vir my gesê, ek moet voetsek USA toe. Ja, okay. Maar ek dink nie, ek gaan VSA toe nie. Wel, as het God se wil is, dan sal ek gaan. Maar as God wil hê ek moet in die land bly ek hier. In elk geval. Ek wil so 'n bietjie vandag praat oor die agtergrond van hoe die merk van die dier ideologies is en tans manifesteer as 'n geestelike merk. Nou, die merk van die dier word vandag dikwels as ideologie of 'n geestelike en simboliese merk gesien eerder as net 'n fisiese merk. Dit verwys na 'n gees van lojaliteit en onderwerping aan die anti-kris en sy vals ideologie in die teenstelling met die lojaliteit aan God. Hierdie merk kan gesien word as 'n onsigbare geestelike brandmerk wat mense identifiseer, wie hulself beywer vir die wêreldsmagte en vals godsdienst wat teen God is. In die moderne kontekste kan dit ook geassosieer word met tegnologiese wedervarings soos implantskyfies of enige vorm van identifikasie, soos jou digitale ID, wat beheer oor mense se koop en verkoop inhou. Maar die belangrikste aspek is die ideologiese en geestelike verpligting om die anti-kris te dien. Die Bybel waarsku dus teen die aanvaarding van hierdie merk, omdat dit 'n volledige verandering in iemand se aard en lojaliteit bewerkstellig van vrede na boosheid. Die merk as ideologie vandag.
Dit staan as 'n vals loyaliteit en aanbidding van die antichrist en sy wêreldse mag. Dit is 'n geestelike en ideologiese verbintenis in plaas van 'n noodwendige sigbare merk. Dit beteken om die wêreldse waardes en idees bo Godse waardes te stel. Geestelike en praktiese impak, diegene wat die merk aanneem, ondergaan 'n morele en geestelike verandering. Dit vorm 'n verduideliking hoekom dit nie nodig is om te weier om die merk te aanvaar, selfs onder dwingende sosiale of ekonomiese druk. Dit wag ook op 'n toekomstige tyd waarin die antichrist sy beheer sigbaar en gedwing sal word. Die merk van die dier, hoe dit inskakel met Suid-Afrikaanse politiek vandag. Daar is 'n paar wetgewings wat ek graag wil behandel. Wetgewing oor abortus. Die wet op termyn beëindiging en swangerskap laat vroue toe om tot 12 weke swangerskap onwettig te beëindig, wat deur baie Christene as strydig met die Bybelse beginsel van die lewe beskou. Wetgewing oor die erkenning van LGBTQ regte. Suid-Afrika erken gelykheid vir LGBTQ persone, insluitende die wetgewing van dieselfde geslag huwelike wat botsing kan wees met tradisionele Bybelse seksuele morele waardes. Regulasies oor pornografie en dobbelary. Die wetgewing van oop toegang tot pornografie en dobbelary word sommige as teen die Bybelse morele leerstellings gesien. Wetgewing oor godsdienstvryheid en skeiding van die kerk en staat. Die Suid-Afrikaanse grondwet vereis neutraliteit tussen die staat in geestelike sake en verbied die bevordering van spesifieke godsdienste deur wetgewing, wat deur sommige beskou word as die beperking op die beskerming van Christelike waardes. Menseregte en morele normering. Sekere menseregte gerigte en beleidsrigtings wat op universele norme gebaseer is en nie uitsluitlik op Bybelse waardes nie, lei tot toestande soos wetgewing wat sake van Christelike leerstellings weerspreek, byvoorbeeld oor gesins- en seksuele norme. Hoe die merk van die dier verbintenis het met BEE. Die beklemtoning van ras as hoofmaatstaf. BEE fokus hoofsaaklik op ras en etnisiteit om ekonomiese regstellings te maak, wat kan bots met die Bybelse leerstellings oor geslagtelike en rassegelykheid, waar alle mense as gelyke geskape en waardevol beskou word, Galasiërs 3 vers 28. Sommige sien dit as 'n vorm van omgekeerde diskriminasie, wat nie die universele barmhartigheid en regverdigheid van die Bybel bevorder nie. Afhanklikheid van staatsmag. Die beleid is staatsgedrewe en kan lei tot korrupsie, onregverdige bevoordeling en magsmisbruik, dinge wat nie in lyn is met die Bybelse waarhede en geregtigheid, integriteit en godsdienst nie. Spreuke 29 vers 4 en Efesiërs 6 vers 9. Verhoogde sosiale verdeeldheid. Sommige argumenteer dat BEE sosiale spanning en verdeeldheid op grond van ras en ekonomiese status kan vererger in plek van die eenheid van liefde van Christus leer aanmoedig. Johannes 13 vers 34 tot 35. Nou, hoe verduidelik vir my, hoe is die ANC anti-christelik? Materiële fokus bo geestelike BEE fokus veral op ekonomiese wins en materiële welstand, met min klemtoon op die geestelike en morele dimensies van geregtigheid, wat weer in konflikte kan wees met die Bybelse prioriteit aan die koninkryk van God en geregtigheid. Matteus 6 vers 33. Politieke ideologie en godsdienst. Die ANC word krities gesien omdat sekere leiers verklaringe gelewer het dat God aan die kant van die ANC is en dat wat deur sommige as instrumentaliserings van godsdienst vir politiek gewin gesien word eerder as die ware godsdienst wat getrou is aan die Bybelse kriteria van die heiligheid en geregtigheid. Aanvaarding van sekulêre en liberale waardes. Die ANC se ondersteuning van hervorming soos LGBTQ+, regte, seksuele vryheid en
sekularisme bots met tradisionele Christelike leerstellings oor geslagsrol, seksualiteit en die verbintenis tussen kerk en staat. Veroordeling van korrupsie en onreg, geestelike kritiek daarop dat die ANC se betrokkenheid by korrupsie, magsmisbruik en bevordering van onreg nie in lyn is met die Bybelse leer van geregtigheid, integriteit en leierskap nie. Spreuke 29 vers 4 en Efesiërs 6 vers 9. Die gesindheid teenoor die kerk, daar is 'n gevoel dat sommige Christene dat die ANC se beleid en praktyke nie genoegsaam respek toon vir die invloed en rol van die kerk in die samelewing en soms die kerk se morele gesag ondermyn. Aniministiese praktyke en tradisies, die ANC is ook gekritiseer vir betrokkenheid by seremonies wat geassosieer word met voorouderaanbidding en animisme wat volgens Christelike standaarde as afvalligheid en teenstrydigheid met die Bybel beskou word. Hieruit kan gesien word dat die siening van die ANC as anti-Christelike hoofsaak spruit. Ons kan ook vandag die impak van die ANC teenoor Christendom sien. Die CRL wil nou wetgewing inbring, waar dominees en pastore gelisensieerd moet wees voordat hulle die praktyk kan aanpak, maar geen ander gelowe in Suid-Afrika word geteken nie. As jy nie 'n lisensie wil aanvaar nie, sal jy tronkstraf moet uitdien. Ons gaan sien in die Nuwe Testament hoe Christene reeds in die tronk gegooi was. Apostel Paulus was herhaaldelik gevange geneem tydens sy sendingsreise. Hy is in verskeie plekke in tronke gehou, insluitend in Filippi, in Handelinge 16 vers 23 tot 24, in Jerusalem, dis nou weer Handelinge 21 vers 33, en Rome, Handelinge 28 vers 16 tot 30. Hierdie gevangenis was dikwels as gevolg van sy prediking van Jesus as die Messias en sy bystand aan die vroeë Christelike gemeentes. Apostel Silas, 'n metgesel van Paulus, saam met Paulus in Filippi in die tronk gesit, nadat hulle 'n duivelse gees uit 'n meisie gedryf het, wat dien as 'n geldmaker. Handelinge 16, vers 16 tot 24. Apostel Petrus is ook gevange geneem, Handelinge 12, vers 3 tot 5, deur koning Herodes, maar is later deur 'n engel uit die tronk bevry. Dit was omdat Petrus 'n belangrike leier in die vroeë kerk was, en sy prediking beskou as 'n bedreiging deur die Joodse en Romeinse owerhede. Algemene Christene, verskeie vroeë gelowiges is in gevangenis geplaas, geslaan of vervolg weens hulle geloof in Jesus Christus. Handelinge 5 vers 40 en Handelinge 8 vers 3. Die apostel Petrus en ander beleiders moedig die volgende aan om standvastig te wees in geloof, selfs in die gesig van vervolging. 1 Petrus 3 vers 14. Hierdie gevangenis en vervolging is deel van die historiese konteks waarin die Christelike geloof beweeg het van 'n klein Joodse sekte na 'n wêreldwye geloof met 'n groot invloed, dikwels gekenmerk deur lyding en opoffering. Verskeie Christene is in die Nuwe Testament in tronk gegooi weens hulle geloof. Die bekendste voorbeelde is apostel Paulus, wat in verskeie plekke gevange gehou is, en onder andere Filippi. Silas was ook in gevangenis, en dan ook Petrus. Hierdie gevangenisstraf was hoofsaaklik omdat hulle die evangelie gepredik het en die Christelike geloof in verskillende owerhede bedreig het. Verskeie ander vroeë Christene is ook vervolg en gevange gehou. So wat tans in Suid-Afrika gebeur as jy net bid vir iemand om te genees van LGBTQ+, of hulle weier om dieselfde geslag te trou in jou kerk, dan kan jy na die Menseregte Kommissie gesleep word, as ook jy kan tronkstraf kry. Sodra die CRL hul sin kry, gaan die volgende gebeur. En kom ek wys vir julle wat gaan gebeur. On their website advise that the Act does not prohibit prayer, but, quote,
praying with or over a particular person in an attempt to try to change or suppress that person's sexuality or gender is unlawful, end quote. That statement sounds like a prohibition on prayer, does it not? Prayer is lawful unless it is about a matter which has been declared to be unlawful. No, conduct is lawful unless it offends the statute. So when it comes to conversion practices, there are very clear words in the statute that describe what a conversion practice is and describe what a conversion practice is not. It is either one or the other. And you can pray with a person and do all those sorts of things, but if you pray in a way that it becomes I don't have the bill in the act in front of me, but if it becomes, a sustained practice directed to a person with a view to changing their sexual orientation or gender, that's against the law. If you're sitting down praying with someone to strengthen them and guide them and all those pastoral considerations, that's fine. But if you're sitting down to pray the gay away, that's not. So, with respect, isn't prayer commonly about change of all sorts of things? It depends on the context, on the words that constitute the prayer, on the circumstances that underpin the conduct. And so I can't give you a definitive answer on what that... So just to summarise, you're saying it is entirely appropriate for the New South Wales Government to put limits on what lawful prayer can be? Well, if it's an unlawful prayer, then it's not a lawful prayer. If it's a prayer that's actually not a prayer, it's a conversion practice, and it's not lawful. So the government has the right to say what prayer is lawful and what prayer is unlawful? It doesn't matter whether it's a prayer or whether it's not a prayer. Prayer is subjective. If it's words that constitute a conversion practice, it's unlawful. And look, we've been through this. Sorry, I'm just trying to understand your answer. Are you saying that the government can judge whether something is a prayer or not? Or are you saying the government can put limits on what lawfully can be done in the way of prayer? Government can put limits on the behaviour of its citizens, regardless of what that behaviour is, and they do it in a myriad of ways every single day, whether it's prayer or driving or dealing in drugs or assaulting other people. There's nothing special about words coming out of a person's mouth. For the words that come out of a person's mouth constitute a conversion practice, it's an offensive to the act. And if it's just what mere... if those words are eternal prayer? What does that mean? Look, I'm not going to sit here... No, that means that I could be praying now. Well, you could be. Yeah, and if I am praying now that somebody I know and love who has asked me to pray, that they can, of their own volition, follow what they see as the rules of God, and that happens to involve abstinence from sex outside a sacramental marriage, is that a breach of the legislation? That's a ridiculous question, and I think that's a common type of prayer many people would engage in daily. Yeah, and you should, as a legally qualified person, go and work out by reading the Act whether you think that is a conversion practice or not. I'm asking you, Attorney, because a number of people have raised this issue with me, and they are concerned that what they see on the Anti-Discrimination New South Wales website appears to them to be the government seeking to limit the freedom to pray. And this has raised great concern in certain sections of the community. And I note that before the election, the Premier publicly committed in respect of conversion legislation that, quote, an individual at their own consent seeking guidance through prayer will not be banned. So is consensual prayer, if somebody asks somebody to pray with them, is that banned? I'll just have a look on what the AD New South Wales website says. It says, the Conversion Practices Ban Act 2024 does not prohibit prayer. Pretty clear, right? Pretty clear. Yeah. However, praying with or over a particular person in an attempt to try to change or suppress that person's sexuality or gender is unlawful. That's a restatement of basically the Act. It is not unlawful for a person to seek counsel or guidance from within their faith. That is an exclusion in the Act, express exclusion. Counsel
and guidance, including prayer, can still be given as long as it is not an attempt to change or suppress the person's sexuality or gender identity. That is unremarkable language which restates what's in the Act, and it is an Act that the Faith Affairs Council, I want to thank them for the good faith work they did with my office, with DCJ and others to bring that conversion practices bill to fruition. So just to be clear, you've just told us that the Faith Affairs Council is happy with the conversion practices legislation and is happy with the way it's being interpreted by Anti-Discrimination New South Wales? How would I know that? Well, sorry, then I was uncertain all I why did you was made a reference to the Faith Affairs Council. I wanted to thank them for the good faith work they did in helping us to land that bill. And so if they came to you now and they had reservations, you would listen to those reservations? They've already written to me, so I'll have a look at the letter. You know that. You haven't looked at it yet, Attorney General? I've seen the letter and it's been looked at by the department. Alright. Julle het nou hierdie video gesien. Nou dit is wat gaan kom na Suid-Afrika toe as ons nie die CRL gaan teenstaan nie. So wat is ons plan as Suid-Afrikaners vir 'n Christelike nasionalisme om hierdie vyand teen te staan in Suid-Afrika? Hier is 'n paar punte vir 'n plan as Afrikaners om Christelike nasionalisme te bevorder en die vyand in Suid-Afrika te weerstaan. Nommer 1. Herstel en bevorder Christelike waardes, fokus op die herlewings van Christelike morele en etiese waardes in gemeenskappe deur kerke, gesinne en skole om 'n sterk geestelike fondament te bou. Nommer 2. Onderwys en bewusmaking. Ontwikkel inklusiewe Christelike opvoedingsprogramme wat Afrikaner kultuur en geloof kombineer om jong mense met hul identiteit en roeping te verbind. Nommer 3. Politieke betrokkenheid, moedig aktiewe deelname aan plaaslike nasionale politiek aan deur konservatiewe Christelike leiers te ondersteun wat die Bybelse waardes en Afrikaner belange kan verteenwoordig. Nommer 4. Gemeenskapsbou. Skep netwerke en ondersteuningsstrukture binne Afrikaner gemeenskappe om selfonderhoudend sosiale samehorigheid en beskerming teen ideologiese bedreigings te verseker. Nommer 5. Kommunikasie en media. Gebruik media en digitale platforms om Christelike nasionalisme positief te bevorder, misleidende narratiewe te weerlê en jong mense in 'n breër Suid-Afrikaanse gemeenskappe te bereik. Nommer 6. Wetgewing en grondwetlike regte verdedig en bevorder die reg om godsdienstvryheid en kulturele uitdrukking te beoefen met die doel om Christelike beginsels in die openbare ruimtes te beskerm. Nommer 7. Bou alliansies. Werk saam met ander konservatiewe Christelike groepe om sterker invloed en eenheid in die samelewing te bereik. So hierdie punte kan dien as 'n beginraamwerk om bewuste, georganiseerde reaksie te formuleer wat beide geloofswaardes en kultuur bewaar en versterk teen bedreigings in die land se sosiale en politieke landskap. Dit is belangrik dat so 'n plan deur begrip, samewerking en volgehoue toewyding uitgevoer word. Hier is 'n paar punte vir 'n plan. Okay, so dit lyk vir my ons het reeds hierdie ding ingesit. Okay, is great. Ek wil net waarsku dat as ons hierdie raamwerk deeglik reg kry nie, gaan ons afstuur op 'n groter ramp as waarin ons onsself nou bevind. Dinge gaan nie makliker word nie en die aanvalle teen Christendom gaan toeneem. Dit is baie belangrik dat ons sterker saam staan teen hierdie aanvalle teen ons en ons geloof en kultuur. Nou, ek gaan vir julle ietsie speel en ek gaan vir julle vra, het sy die merk van die dier aanvaar op 'n ideologiese wyse? Ja of nee? It's going to be like a tit for tat thing. Okay, I understand. Do you believe in equal rights for women? It's still a very simple question. I do. Yes, of course. You're going to use that against me to describe why Muslims shouldn't breed or should be sent back to their countries. No. In a Sharia law country, your testimony is worth half of that of a man.
Also, in marriage and divorce, a man can divorce you like this, but you cannot divorce him. It's the man's choice. Child marriage is permitted in some interpretations based on Prophet Muhammad. Inheritance. Daughters typically inherit half the share of sons. Daughters don't get the same as sons. Dress code. Women are often legally obligated to follow strict dress codes and punished for not complying. Is this something you'd want to live under? And please don't escape away from the question, because I don't want you to live under something like this. I mean, if you're acting to me right now, like what you're doing, bringing awareness is for on behalf of women and children, and instead of some bigoted hate, then I think, as I said from the start, I don't think that we have a lot to talk about. I think you're escaping my question. Because you don't want to answer. You don't want to appear bad. You don't want to look bad. You don't want to look discriminatory. But it's a very simple answer. Do you believe in equal right? So, wat ons hier kan sien is, die vrou is absoluut gebrainwash en goed, en dit is wat gaan gebeur. Mense gaan so gebrainwash word, hulle gaan nie eers weet hulle aanvaar die merk van die dier nie. Nou, die merk van die dier is nie net 'n fisiese merk nie, dit is 'n geestelike merk op jou siel ook. Want as jy die gees van die antichrist volg, het jy reeds die merk van die dier aanvaar. Baie dankie dat julle na my video geluister en gekyk het. Subscribe na my kanaal en like die video, sodat die algoritme dit verder kan vat. Share ook asseblief hierdie video. Baie dankie. Lekker dag vir julle.